munyarwanda we nshuti yanjye we mbese watanze ikintu umututsi nawe watanze ikintu umuhutu mbega uwo mutwe yakojeje ingingo yibagirane turabasuhuje baduteze amatwi kuri iyi saha y'ikiganiro cyanyu tuganire. Kuri uyu munsi turatangirira ku itangazo ryagenewe abatwandikiye, dukomereze ku makuru hanyuma tubagezeho ikiganiro twagiranye n'umutumirwa wa none. Umutumirwa wa none ni Joseph Ntamahungiro, ni umurundi wabaye cyane mu Rwanda, akaba ari umunyamakuru, akaba akora mu muryango mpuzamahanga hano i Buruseli, umuryango uhuza imiryango myinshi idaharanira inyungu y'i Burayi, yiganjemo nanone imiryango y'abakirisitu. Ntamahungiro rero tukaba tuganira ku biganiro abarundi bakoreye Arusha muri Tanzania, ibiganiro byaje kuvamo amahoro yashoboye kugera ku butegetsi buriho ubu mu Burundi. Duhere rero kuri iri tangazo. Nyuma y'inyandiko nyinshi twabonye, turagira ngo dusobanure ibintu bimwe na bimwe abatwumva bakeneye kumenya nk'uko bagiye babitwandikira. Tuganire ni ikiganiro mwumva buri wa mbere na buri wa gatanu kuva saa 1:30 kugera saa 1:45 za nimugoroba kuri kilohertz 9850 ku murongo wa 31. Turamenyesha abatwumva bose ko tuganira atari ikiganiro cy'ishyaka iryo ari ryo ryose. Tuyijamba abantu bose bakurikirana ibibazo by'akarere k'ibiyaga bigari. Nanone ariko tuganira ikoresho ubwigenge busesuye bugenwa n'amategeko mpuzamahanga agenga itangazamakuru. Tuzabashaka mu dusangiza ibitekerezo byanyu, ariko namwe muzadushake mu bitugezeho mukoresheje adresse email yacu contact@radiotuganire.com. Arakoze Stanislas Kurazi kuboni ubagejeho iri tangazo. Nakomeza ariko atugezeho n'amakuru yaranze iki cyumweru. Tubone guha umwanya umutumirwa wacu. Inkuru ya mbere duhereyeho kuri uyu mugoroba ni y'urubanza rwa Deogratias Mushayidi washyikirijwe urukiko mu cyumweru gishize. Ku buryo butunguranye, icyaha cyo gutera grenade umuyobozi wa PDP Imanzi yaregwaga ashimutwa i Burundi niba kimurega. Umuntu akaba yakwibaza noneho uzagikurikiranwaho nyuma yaho cyegetswe kuri FDLR, hanyuma kuri General Kayumba Nyamwasa, ubu kikaba cyari kigeze kuri Deogratias Mushayidi. Agejejwe muri Ndemeye, Deo Mushayidi urukiko rwamusomeye ibirego arabihakana, yemera gusa ko yakoresheje pasiporo irimo amazina ataraye kandi asezerana kuzabisobanura mu rubanza nyirizina. Mu gihe ababuranira Mushayidi basabye ko yarekurwa by'agateganyo, abacamanza bo bihutiye kumwohereza muri gereza ikomeye izwi ku izina rya 1930, abanyarwanda basigaye bita 0830, yibutsa telefoni ngendanwa z'abayobozi dore ko bamaze kugwira muri iyo gereza. Ishyaka Imberakuri ryashinzwe na Bernard Ntaganda riri mu bibazo. Nyuma yo guterwa amabuye muri kongere bakoreye Nyamirambo, ubikigezweho nuko noneho havutse ikindi gice cyitirira ishyaka PS y'Imberakuri cyobewe n'uwari wungirije Ntaganda. Ntaganda we avuga ko biro politiki yishyizeho itatowe n'abayoboke, ahubwo yashyizweho n'abamotari n'abanyonzi ndetse n'abandi bantu bakoranijwe n'ubuyobozi bwa FPR. Nubwo ubuyobozi bwa FPR bwikomwe na Ntaganda butigeze bwemera kuvugana n'itangazamakuru kuri icyo kibazo, umurongo politiki yo mu Rwanda yabifata muri iki gihe waba uteye impungenge, kuko byaba bisa na kongere ya MDR ku Kabusunzu muri 1993, aho iryo shyaka ryacitsemo kabiri. Ingaruka z'ibyo byose ziri mu byongeye ubukana bwa jenoside yo muri 1994. Mwibaruwa aherutse kwandikira televiziyo mpuzamahanga y'abanyamerika yitwa CNN, Perezida w'ishyaka FDI Inkingi Madamu Ingabire Victoria yasabye uburenganzira bwo kwisobanura no gukosora ibyo yavuzweho na Perezida Paul Kagame mu kiganiro aherutse kugirana na CNN. Ingabire Victoria ngo asanga ibyo Perezida Kagame yatangarije CNN bigamije guharabika izina rye bwite ndetse n'iry'ishyaka ahagarariye. Ibyo bikaba byazagira ingaruka mbi mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Mu kiganiro Paul Kagame yari yagiranye n'umunyamakuru wa CNN, yari yatangaje ko Victoria Ingabire yavuze ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri, iy'Abatutsi n'iy'Abahutu, ibyo ngo bikaba ari ugupfobya jenoside. Madame Ingabire arahakana ko atigeze avuga amatsembabwoko abiri,
ko yavuze itsembabwoko ryibasiye abatutsi n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byahitanye abahutu n'abatutsi batazwi umubare kugeza ubu. Twabibutsa ko ubwo yasuraga urwibutso rw'itsembabwoko ku Gisozi akigera mu Rwanda, Madame Ingabire yavuze ko inzira y'ubwiyunge ikiri ndende mu gihe baba bakomeje kwibuka itsembabwoko ryibasiye abatutsi gusa ntibagire icyo bavuga ku byaha by'intambara byibasiye abahutu. Kuwa kabiri nimugoroba nk'uko byatangajwe n'amaradiyo, Madame Ingabire yagombaga kuza gusura umuryango we wa Muhorandi ku buryo butunguranye polisi y'igihugu ihita imukurikiza urwandiko rumufata, bityo ibyo kurira indege biburiramo. Mu kiganiro twagiranye na Joseph Ntamahungiro turagaruka mbere na mbere ku kibazo cyagarutse kenshi, aho abatumirwa bo mu biganiro bibiri byabanje basaga n'abatubwira ko ngo abanyarwanda baramutse bakoranye ibiganiro bibahuza ngo bashingira mbere na mbere ku kibazo cy'amoko ngo kitigeze gikemuka. Nyamara leta y'u Rwanda ntabwo ihwema kubivuga ko ikibazo cy'amoko nubwo gishobora kuba gifite ibisigisigi n'ingaruka nyinshi, ariko ntacyo batakoze ku buryo icyo kibazo mu by'ukuri ngo cyarangiye ndetse amoko akaba atakinavugwa. Ko natwe i Burundi kera ku ntwaro za mbere bavuga yuko atamoko ahari, kandi amoko ahari, hari abahutu, hari abatutsi, hari abatwa. Nkavuga yuko abantu bagiye bicana bavuga ko bazira amoko, mugabo ikibazo nyamukuru, ingwara nini ari ubutegetsi bubi, gukomeza guhisha ibintu. Igihe abategetsi batemera ibibazo bihari, ibibazo by'amoko bakabishakira umuti, baba ariko barihenda, babesha n'abanyagihugu, kumbure babesha n'amahanga. I Burundi igihe mu mwaka w'ibihumbi 2000 bahurira Arusha, bakavuga bati twebwe turi abahutu namwe muri abatutsi. Sinzi ko hari n'abatwara bakeya bashoboye kubona ko nyine abatwa bo bararenganye cyane. Baravyemanze barabivuga ibintu uko biri, barerekana mu mateka y'u